حالا که نماز باید مثلا با خشوع خونده شود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خداوند میگه بیشک رستگار شدن مؤمنا. مؤمنا اهل جنتن، مؤمنا مهمانای اللهن. مؤمنا کیو هستند؟ کسایی که در نماز خود خشوع کننده هستند، نماز با ترس میخونند، نماز با امید رحمت خدا میخونند، نماز طرز میخونند که گویا با خدا راز و نیاز کرده استند. تو دان خدا هم خدا را خوش نمیآید. وقتی تو الله اکبر میگویی، خدای بزرگ میگه که پروردگار میگه که این بنده را بی برای تکبیرم گفته است، با بزرگی یادم کرده است، این تمجیدم کرده است. این بنده همین خواندگیش بین من و بین بنده تقسیم. و وقتی که هوش یادت هر طرف دیگه خداوند هم خوشش نمیآید. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. در مثنوی شریف قصه میکنه، میگه یک مرد دهاتی گاو داشته است. میگه در اوغل گاو داشته است. همین گاو خوب باشه یک اویله را بس سیاخی اگر همین خوب نگه بینش کنی. آنا میگه شب شیر میدرویه در اوغل گاو میخوره. دهاتی را عادت شمی بوده است که هر شب میدرومده است گاو خبر میگیرد. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورده در جایش نشست. همین حیوانای درنده را دیده ای وقتی شکار میکنن میخورن همون کم ترک استراحت میکنن. اول کمک استراحت میکنن با میرون پشتی کاراشو. گاو میزنه و در همون جای گاو دراز میکشه. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را میجست شب آن کنج گاو. این بیچاره گاو خبرگیری اومده است، عادت شدید است، میشکمالش میکرده، دست میمالید بر اعضای شیر، پشت پهلو گاه بالا گاه زیر. یک جو میدونه آخه چراغ نباشه در اوغل، همین شیر خوب خیالی گوش کرده، همین شکمال دوره هم شیره. شیر گفت گر روشنی افزون شدی، زهره اش بیدریدی و دل خون شدی. شیر میگه اگر هم یک ذره نوری محتاب غلطه در همین اوغل ببینه در پیش کی یکی را شکیده است، تلخش به کفه میبرم. این چنین گستاخ زان میخوردم، کو در این شب گاو میپنداردم. این بیچاره خیال گاو کرده است شکمال. بعد میگه حق هم میگوید که ای مغروری کور، نزینا من پاره پاره گشت تور. اما خدای بزرگم همون نمازخانه‌ای را که هاش یاد شدن دیگه جا پرواز میکنه با کارهای دیگه شو مشغولن، همون را میگه که خدا بگیرد که از یک تجلی نوری ما که طور که ای سنگ خرابت پورشی که لو انزلنا کتابا للجبل لانصدع ثم انقطع ثم ارتحل. حضرت آیه قرآن اقتباس آورده است که خداوند میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن را که شما گوش میکنه و بیچاره قاری در پیش تلاوت کرده است، امام جان کنده و عذاب کشیده او فکر داره که یک یگان جاش گم نکنم، حتی ای قفار راحت کرده زی با بتاقتی میکنی اما چه زودترش بگی چی گپ دروزی بد خوندی. اگر همون قرآن را که او قاری میخونه در که نازلش میکردم، که ای ترس حراس پاره میشید. میگه پروردگار آخه او را سینه نرمی محمد صلی الله علیه و سلم به همون وسعش برداشت و برای شما را نرم کرده داد. علو میگوید بی پرو کلخچه علو بگی در بالای زونت بود در میگیری. آخه اصل قرآن کلامی الله های. همین خداوند هم میگه که اگر این را در که نازل میکردم پاره میشید. تو چقدر بی پروایی در پیشت قرآن خونده زیان در قیسهش لیستی. انا این مسئله کسی که همون نماز در اهمیت نمیته بی پروای با رفیقش با بوزی میکنه همدیگه را با قچک میکنه نه الهی توبه. انا مسئله اون مسئله همون دهاتی را میمونه که شیر خیالی گاو کرده است شکمال کرده است. تا اهمیت نمیته که خدا از حالش با خبر دیده است که چیکار میکنه، پگه در پیش خدای تعالی جواب میگه. چی بسا آدمایی هستند که خیال میکنن توشه گرفتیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، نگه یگان توشه کامل پره نکردیم. همین چهار مغزی پوچی بسیار سری حلقه میکنن میرون، چهار مغزی که مغز نداره
ай чормағзе ки мағз надора чӣ фоида ғайри муср дига ҳеҷ ҳосил намешавад. тоаташ нағз асту маъно нағз не. ҷавзҳо бисёро дар вай мағз не. ҷавз чормағзе ки мағз надошта боша ки дар кор меояд. бисёри намозҳое ҳастанд ки ба сар рӯи соҳибаш баргардонда зада мешавад. ин намозҳо ҳамаш қабул намешавад ба даргоҳи худо. барои он ки намоз қабул шавад бояд ай 7 осмон бигзарад, зери арши парвардигор қарор мегирад. барои ай о 7 осмон гузарондан бояд тарзе комилу пурра боша ки вақте мебирояд манаввар рӯшан ранги афтобворӣ боша, қувват дошта боша, нур дошта боша. оги намози баъзиҳо ай болои саршу 1 баҷа боло намебирояд. 7 осмон куҷо? ҳамун намоз вақте комилу пурра шид, баъд мегӯяд дар ҳаққи соҳибаш дуо мекунад. ҳафизакаллоҳ камо ҳафизтани. худо ҳифзат кунад, зеро ки ту маро ҳифз кардӣ, ноқис намондам, пурра шидам. аммо агар ҳамтарин намози нотамоми нимколаҳак боша, мебирояд мегӯяд бисёр пажмурда ёхи ҷон надора ӯ. мегӯяд хайябакаллоҳ камо хайябтани. худованд хоро ноумедат бигардона, ҳамчуноне ки ту моро ноумед кардӣ. ин намоз бисёр муҳим ай бачаҳо, бузургтарин ибодат ай. фарду рӯзи қиёмат аввал ай намоз мепурсанд. ҳамин саъй кунед ки намоз комил боша, намоз пурра боша, намоз ба хотири аллоҳ боша. инна аввала мо юҳосабу биҳи алабду явма алқиёмати мин амалиҳи салоҳ. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд бешак фарду рӯзи қиёмат аввал чизе ки бандара муҳосаба мекунанд, аввал чизе ки бандара ба ҳисобу китоб мекашанаш дар пеши парвардигор анами намозашай. фаин салуҳат фақад афлаҳа ва анҷаҳ. агар намоз аз имтиҳони худо гузашт, растагор шид, наҷот ёфт. ва ин фасадат фақад хоба ва хасир. аммо агар намоза имтиҳон нагузашт, вой ба ҳолаш, дигар имтиҳонҳои дига намепурсанаш. имтиҳони якум ҳамин намозай, асосӣ ҳамин ай. бароим саъй кардан дар кор намози комилу хушӯъ боша. хуб мо дига чӣ дорем аз барои худо? пага вақте ки парвардигор ҳамин неъматҳо бипурсам чӣ мегем? мегем худоё ҳамин 5 намоза бо ҷамоати мустаҳаба дар хонаҳои бузургита анҷом додем, парвардигоро ҳаминро қабул кун. худоё ҳамин рӯзаи моҳи шарифи рамазонро дар тӯли 1 моҳ доштем, парвардигоро ҳаминро қабул кун. тӯшаи мову шумо, ҳуҷҷати мову шумо, рӯсафедии мову шумо фарду рӯзи қиёмат ҳамин амалон онай. қабл аз ҳама намоз. парвардигор муяссар мо бигардона ки акмоку ғайрату шаҳомату ҳамияту тақвои соҳобаҳоро надорем, лекин ҳам як шамъаки ай ҳамо барои умматҳои охирзамонам насиб бигарда ки намоза ибодати пеши худо бидонем, намоза розу ниёзи банда ба аллоҳ бидонем. ҳазрати имом ҳасани басрӣ бисёр шахсияти бузург ай. яке аз бузургтарин аламои тобиин ай. дар ҳуҷраи модармон умми салама разияллоҳу таоло анҳо калон шидааст. модари ҳамин ҳасани басрӣ хизмати модармона мекардааст. баъзан ҳамун булак вақти гирья мекардааст, модармо мегирифтааст, мемакундаеш, синаша дар даҳанаш мемондааст. ако пистону шир надошта, не ки ба ҳар ҳол барое ки гулак хаб куна, ҳамоно мемакундааст. ин ҳазрат 500 саҳоби пайғамбарро дидаасту аз оно дуо гирифтааст, як панду насиҳат шунидааст. як рӯз мега ҳамроҳи шогирдош нишаста буд, гуфт мехоҳе ки бо худо суҳбат кунӣ. субҳоналлоҳ, ки намехоҳад бо худо суҳбат кунад? як мулоқати гап мезани, иқа вақтат хуш мешавад ки о фалон одама дидам қатиш суҳбат карда буд. охир парвардигоре ки офарандаи коинот аст, чӣ хел одам албатта мехоҳад ба худо суҳбат кунад. гуфтанд ҳазрат албатта чӣ кор кунем? гуфт намоз бихонем. касе намоз мехонад бо худо суҳбат мекунад. баъдам бо ҳазрат гуфт мехоҳед худованд бо шумо суҳбат кунад? аллоҳу акбар. албатта гуфтанд ҳазрат мехоҳем, чӣ кор кунем? гуфт қуръон бихонем. касе қуръон мехонад ба яқин бифаҳмад ки худо ба ӯ суҳбат кардааст, зеро қуръон каломи аллоҳи зулҷалол аст. анами худо кунад ки мову шуморо бо худо суҳбат кунем, парвардигори бузург тавассути тиловати қуръон бо мову шумо суҳбат кунад. худованд маҳфили бародарро муборак бигардонад, хайру баракот шавад дар ин хонадон, дар ин маҳалла, дар ин шаҳр, дар ин диёр, дар хонадони бародарое ки дар маҳфили мо ширкат доранд нозил бисозад.